米德伦的罗米阿米阿祈祷每一天。Falohay limood 新的诫命。Sarigaka mapulong 平安。Malatsay kita milayap do suar no kawas 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Paswar ciyes do nisawawaan nila. Paikuran ako kamu do falohay latuluan namo limood. Kasasiula-ulah kamu. Samatiaan o nikaulah ako itamuanan ko nika sasiula-ulah namo. Ano masasiula-ulah kamu pakai nito nini ko sakafana no tamtamlaw to nika o nisawawaan ako kamu han ningda. Yohani turugusawa at sapang 24 tangasa 25 atusir。耶稣对门徒说：“我给你们一条新命令，要彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。如果你们彼此相爱，世人就知道你们是我的门徒。”约翰福音13章34到35节。Sarikakao o misa Kristo ay hananay zai ka o mapaoripay to ni Yes Kristo atamlaw at zay. Nika o mipatahkalay to nga ayay apinangan ni Yes Kristo ko orib no misa Kristo ay。基督徒不只是蒙耶稣基督救恩的人，更是活出耶稣基督美好形象的人。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabang Yesaw, pakainian isu ipatay no tirang ijo jika ami paorib itakwanan. To sakahpur no raraw ako. Saka tulungan ako kuulah no miso. Amihpur to misatat ihay itakwanan at taplaw. Ami pawasay to pakainiay itiswanan。主耶稣，你用你在十字架上的死拯救我，使我罪得赦免。因此，我要效法你的慈爱，饶恕他人的过错，来为你做见证。Pakai ni itaramanay angangan no miso mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。